Haka Jingialehkai Indian Premier League hapdeng ke KKR Persia ke Mumbai Indians. Apa pai syang ke Jingialehkai ke Mumbai Indians kalau jawab ke tos. Bat kalau ailat shwaya ke KKR bantit nengkong. Abangi pai syang ke politit jong ke KKR. Kirang tit jong ka kilala ban Ialehkai bha. Haka ba kilala ban kamai hadu arspa arpeu runs naki arpeu over. Bat urahane ulala ban kamai hadu nriup nyau runs. Haka ke Jingialehkai. Abang hipai bat syaka palitit jongka Mumbai Indian kirang tit khamat jongka kilala ban Ialehkai bha bat kilala ban kamai hadu arspa arpeu saurons bat hap tang saw wicket nagi khat khandai point shibol bat kalala ban pelim ya ka KKR dah nri wicket bat hagan ke Jingialehkai Urikelton ulala ban kamai prap away runs bat Rohit Sharma ulala ban kamai nyau peu pra runs nak benta ke Mumbai Indians. Haka Jingialehkai Paralok hapdeng ka Lithuania Persia ke Georgia. Haka Jingialehkai ke Georgia kalau khur ke Namjop. Adin bakalala ban pelim ya ke Lithuania da Arlanot. Haka Jingialehkai hapdeng ka Armenia Persia ke Belarus. Haba pai syang ke Jingialehkai ke Belarus kalau khur ke Namjop. Adin bakalala ban pelim ya ke Armenia da Arlkawai. Agway par Jingialehkai Paralok hapdeng ke Colombia Persia ke France. Hagan ke Jingialehkai ke France kalau khur ke Namjop. Hadin bakalala ban pelim ya ke Colombia da laila kawai. Wala hagan ke Jingialehkai Mbappe ulami madan hadu ke minit ke banyau peupra. Badia gini gilai gol jong ke France layo ban tiap ar gol dau duwe. Bad shigol layo ban tiap leng bau turam.